बुदड़ संग बेईमान हुजे बेअदब अज्ञान बयान कबो खड़ी रईस को खान हुजे जे जो साइया जो सब कुझवा ओ बने दुश्मन पाकिस्तान हुजे मिरल गिला राजी मदीने जो जवान हुजे कची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा शरीफ जी सोनी नाता है अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो मदीने वाले साईं सा प्यार बधाए दोनों बाचो सुभान अल्लाह। अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो जेको दुनिया जो सजणवा जेको दुनिया जो सजणवा उन्हीं जो शान छगायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो कयो एहसान अमौला लथग मदन दस बोला चो सुभान अल्लाह कयो एहसान अमौला लथग मदन दस बोला कयो एहसान अमौला लथग मदन दस बोला ते यकम सबनी जसोला यकम सबनी जसोला सजन जे सदके सणायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो जेको मिलाद में ईदो वठी सो फैज़ अवीदो जेको मिलाद में ईदो वठी सो फैज़ अवीदो उन देखे भर नींदो उन देखे भर नींदो सजन जथीत सदायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो खालिदी शेर अठायो बुखारी गाय बुधायो खालिदी शेर बचायो बुखारी गाय बुधायो जेको जेको भी आयो सपनी के बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो अचो मिलाद मलायो प्रिय सा प्यार बधायो चो सुभान अल्लाह।